Pomaže Bog i dobro nam došli. Časni oci, braćo i sestre, sabrali smo se danas da po 18. put proslavimo godišnjicu osnivanja našeg kulturno-umjetničkog društva. Da proslavimo punoljetstvo kulturno-umjetničkog društva Sveti Jovan Vladimir, koji svih ovih godina vodi uspješno i uz veliko pregalaštvo koreografkinja Ljubica Davidović. Po zlatnim bolama našeg divnog hrama, u radosti, molitvi, igri i pjesmi, okupio nas je naš nebeski pokrovitelj, Sveti Jovan Vladimir, od najmlađih naših članova do veterana. Imaćete prilike večeras da vidite i čujete šarenilo aktivnosti i krunu našeg ovogodišnjeg truda. Ovu radost upotpunit će i naši gosti Kulturno-umjetničko društvo Abrašević iz Prilužja. Početak ove predivne večeri naši veterani će se predstaviti igrom iz Crne Gore. Oh,
Naši najmlađi članovi odigrat će igri iz Crne Gore, potom ćemo čuti pjesmu Nek svud ljubav sja. Izvođači su djeca naše bude, sa kojima vrijedno radi i nepošljeno.
Naš prvi sastav izvešće igre iz Crnorječja, a članovi treće postave predstavit će se igrom iz Crne Gore.
Nema radosti bez dobre pjesme, a večeras će nas dobrom pjesmom veseliti Ivana Zeković i Bogdana Dimović. Šarenjelo koreografija i nošnje upotpunit će i igre iz Dragačeva, koje će izvesti prvi sastav našeg kulturno-umjetničkog društva. Uživajte. Thank
radosno poskakujemo od najstarijih do najmlađih naših članova. Naš treći sastav će nam odigrati Brsutu, a drugi sastav će se predstaviti Vlaškinka. Thank you.
predstavit će nam se sa dvije pjesme. Prva je Molitva majke, a druga je pjesmom o Svetoj Bosanski Pasmanskoj. Ja nemam zlata, ni svile, ni slave, ali imam veru što u meni gori. Zato te molim, Gospode moj, pogledaj majku, sa Kosova zbori. Gospode, čuvaj mi dete u noći. Neka mu krst bude štit na grudima. Neka ne poklekne pod zlom, ni gladi. I neka uvek ide pod tvojim oblacima. Kad pođe putem, daj mu ikonu. I neka mu reč bude tiha kao tamjan. Ne daj da bude gord, ni slab, već neka u krstu nađe hram. Kad zapeva, neka to bude tebi, a kad zaplače, daj mu nadu. Sačuvaj mu ruke, da zidaju dom i dušu, da se ne proda u mraku. Ako mu suze orose lice, ti ih, Gospode, dlanom mu vriši. I majku sveta, ako on zajeca, nek se u tebi smiri kao i sva deca.
Hvala svima koji ste uz nas, koji se sa nama radujete svih ovih godina i ove večeri. Za kraj ovog koncerta neka radost upotpuni splet igara iz Bujanovca u izvođenju našeg prvog sastava. Amen.
igraju, često puta moram sama. Ali ne znam šta bi čovjek rekao posle 18 godina i odakle da krene. Da li od početka, da li od ovog dijela, jer za 18 godina je prošlo toliko divnih ljudi kroz ovaj kud, tako da kažem, ne znam odakle bih počela, da li od početka, da li od ove generacije, kroz 18 godina mnogo lijepih emocija, sjećanja i svega toga. Često to radim na koncerte, možda neki ne razumiju, ali kad je u pitanju moj rad i trud, ja uvijek zaista volim da se zahvalim prvo svojoj porodici, mojim roditeljima. Prve korake koje me naučio, to je moja majka, koja je nekadašnji folkloraš. Moj otac koji je uvijek, svih 18 godina uz mene i veliko strpljenje i razumijevanje i moje odsustvo od kuće, kao i moje sestre, tako da to je sve folklor. To čini folklor, to čini jednu porodicu. Ovo je jedna velika porodica i zaista svima savjetujem da djecu dovode i ne samo na folkloru, nego pjevajte sa svojom djecom, igrajte sa svojom djecom, jer se tako tradicija prenosi. Prvo ću pohvaliti ovu postavu, koja je stvarno već 2 mjeseca vrlo marljivo radila i tu ima dosta igrača koji su tu 16 godina, 17, 18, Vlado, Jovan, ali ako sad krenem pojedinačno, neko ću se uvijek uvrijediti, ali zaista su sjajni i evo vidite, to su neke nove generacije koje su sastale već za prvu postavu. Tako, molim vas da jedan aplauz za prvu postavu. Sada ću vas zamoliti, mada sam već vidjela i čula da ste ih nagradili i prepoznali. Najstariji po godinama, ali 100% najmlađi po duhu, grupa veterana, molim vas. Da, moramo stvarno pohvaliti naše gosti iz Prilužja. Neki imaju porijeklo crnogorsko i oni su se pridružili nama. Hvala znati, hvala dalje. I veliko hvala Kudu Ardaševiću što je došlo da uveliča ovo naše slavlje i veselje i mi prosto smo jedna dva bratska kuda. Molim vas, pozdravite treći sastav. Vi ste. To je drugi sastav. Sada ću pozvati treći sastav da nam izađe. I naravno najslađi malci naši. Moram se naravno zahvaliti mojim saradnicima i asistentima, Dragici Ćupić i Ivani Zeković, Dragice, i od skoro Milijani Štekić. Slava Bogu, ima nas. Na samom kraju želim da se zahvalim
prvenstveno našem ocu Slobodanu Zejkoviću, koji itekako ima smisla i razumijevanja da sabira djecu oko našeg predivnog sabornog hrama i itekako ima sluha za to. Hvala vam, oču ime sve ove djece. I sada ću se zahvaliti našem ocu Mladenu, koji već 10 godina je s nama, naš predsjednik UDA, i u ime toga želim da mu učim jedan skroman poklon od nas. Sad kad smo se zahvaljivali jedni drugima i neka ne zamjere neki ako ih nisam pomenula, ali najveća zahvalnost definitivno kome trebamo da uznesemo jeste Svetom Jovanu Vladimiru, koji nas sabira i okuplja svih ovih godina, da će Bog i dalje. Tako da zajedno zapjevamo dalje Svetom Jovanu Vladimiru. A ovo je baš bilo iznenađenje, zaista. Prvo sam se iznervirala otkud sad trubači, kako trubači, ko je to smislio, odmah sam već krenula. A čim je ona počela da se smije, znala sam. I Milkica je tu, hoćeš držati govor, nešto me tu već. Hvala vam, ne znam šta da kažem, stvarno. Riječi su smiješne. Ja se izvinjavam jer sam ovo zaboravila da pomenem i Tamaru Kastratović, koja je dugi niz godina s nama igrala i radila sa djecom. Malo sad odmara, ali vratit ću se ovo. Moram da pomenem još jednu ženu. Dođi, Dragana. Dođi. Koja često najviše vičem, ali ona nam je uvijek tu za neka posluženja i tako, za kuhinju. I sve žene su stvarno marljive. Hvala svima što se sabiramo, okupljamo i bravo za sve, šta da kažem. Ja sam najavila propala, ali vi ste mi znali. Ajde sad zaista najveća hvala jest